Yes, bakunze Rwanda TV banamukaye tukubaza tuti amahoro y'Imana nabane namwe. Muri akanya tujye kugezaho amakuru y'imikino y'umwaka guhera ku igare, aho shampiyona y'isi y'amagare ikomeje gukomeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho rwose imihanda yo mu Rwanda ikomeje kwemeza abakinnyi hirya no hino bo ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika, aho umunsi wari utahiwe w'ejo ku munsi wa shampiyona y'amagare ku munsi wa gatanu, aho bari bageze mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 19 ndetse na 23, aho mu cyiciro cya mbere cyabanje guhera ku isaha ya saa 2 kugeza ku isaha ya saa 5, aho amakipe batarengeje imyaka 19 bakinnye. Ikipe umwongereza akaza gutwara umudari wa zahabu, guhera ku isaha ya saa 6 nabwo abatarengeje imyaka 23 nabo baje gukomeza, aho bakinnye metero 152, aho umutaliyani nawe yaje kwegukana umudari wa zahabu. Baje kwigaragaza rwose, aho umujyi wa Kigali ukomeje kwigaragaza bawereka rwose abanyarwanda babona ko irushanwa ryo gukina mu gikombe cy'isi cy'amagare rikomeje kwigaragaza neza mu gihugu cy'u Rwanda, aho rwose abanyarwanda baryishimiye cyane ndetse n'abanyamahanga bishimiye uburyo babayeho mu Rwanda. Rwose mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo Rwanda TV 1 rukomeze kwaguka. Turukubwira ati rwose mudukorere subscribe rwose, nk'uko twabibabwiye. Rero tugiye komeza kubabwira n'amakuru y'imikino, ubwo ejo ku munsi ku itariki ya 26 shampiyona yatwumva mu gihugu cya Espanya, aho Girona kinya na Espanyol binganya ubusa ku busa. Mu gihugu cy'Ubudage naho Bayern Munich yakinya na Werder Bremen, Bayern Munich itsinda Werder Bremen ibitego 4-0. Mu Bufaransa nanone kipe Stamford yakinya na Marseille itsinda Stamford ibitego 2-1. Ku itariki ya 27 rero shampiyona zarakomeza ku mugabane w'Uburayi, aho Brentford iri gukina na Manchester United ku isaha ya saa 7 n'igice. Ku isaha ya saa 10 Chelsea iri gukina Brighton and Hove Albion. Ku isaha ya saa 11 Crystal Palace iri gukina na Liverpool. Ku isaha ya saa 11 Leeds United iri gukina na AFC Bournemouth. Ku isaha ya saa 10 Manchester iri gukina na Burnley. Ku isaha ya saa 12 n'igice nanone Nottingham Forest iri gukina na Sunderland. Ku isaha ya saa 3 Tottenham Hotspur iri gukina na Wolves. Muri Espagne nanone naho hari gukomeza imikino, aho ikipe ya Getafe iri gukina na Levante, Atletico Madrid iri gukina na Real Madrid, Marca iri gukina na Deportivo Alaves, Villarreal na Athletic Club. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Hoffenheim na Augsburg, Mainz 0-5 na Borussia Dortmund, St. Pauli iri gukina na Bayern Leverkusen, Wolfsburg na RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach iri gukina na Inter Frankfurt. Mu Butaliyani naho Camon 1907 gukina na Cremonese, Juventus na Atalanta, Cagliari na Inter Milan. Mu gihugu cy'Ubufaransa Lorient na AC Monaco, Toulouse na Nantes, Paris Saint-Germain iri gukina na Auxerre. Naho ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki ya 29 imikino izakomeza ku mugabane w'Uburayi, Aston Villa iza gukina na Fulham, Newcastle United igakina na Arsenal, Rayo Vallecano iza gukina na Sevilla, Reims na Celta Vigo, Barcelona ikaza gucakirana n'ikipe ya Real Sociedad, Real Betis ikaza gukina na Osasuna. Mu gihugu cy'Ubudage Freiburg igakina na Hoffenheim, FC Cologne ikaza gukina na VfB Stuttgart, Union Berlin ikaza gukina na Hamburg CV. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Sassuolo ikazakina na Udinese, AS Roma ikazakina na Hellas Verona, Paris na Fiorentina. Ku isaha ya saa 12 Lille ikazakina na Bologna. Ku isaha ya saa 2:45 AC Milan na Napoli, umukino ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa, aho ikipe ya Nice na Paris
Angers ikazakina na Brest, Lille na Lyon ku isaha saa 11:15. Metz ikajya gukina na Havre ku isaha saa 11:15. Saa 2:45 Rennes na Lens, akaba ari imikino izakomeza rwose nk'uko mubibona mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko twabibabwiye. Kuri time table ikipe ya mbere ni Liverpool n'amanota 15, Arsenal n'amanota 10, Tottenham Hotspur ikaza n'amanota 14 ku mwanya wa gatatu. Umwanya wa kane AS Bournemouth n'amanota 10, Crystal Palace ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 9, Chelsea umwanya wa gatandatu n'amanota 8. Umwanya wa karindwi ukaba ufite Sunderland yavuye mu cyiciro cya kabiri n'amanota 8, ikaba ifite umwanya wa karindwi. Umwanya wa 8 hariho Fulham ifite amanota 8 nayo. Manchester City ikomeje kuza gugayika ikaba ku mwanya wa 9 n'amanota 7. Everton ku mwanya wa 10 n'amanota 7 nayo. Manchester United rwose amakipe yakomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza akaba akomeje gusuzugurika afite amanota 7 ku mwanya wa 11. Leeds United ku mwanya wa 7 n'amanota 12. Newcastle United ku mwanya wa 13 n'amanota 6. Ikipe ya Brighton umwanya ifite amanota 5 ku mwanya wa 14. Nottingham Forest ku mwanya wa 5 ifite amanota 15. Burnley ku mwanya wa 4 ifite amanota 10 ku mwanya wa 16 ifite amanota 4. Brentford ifite amanota 4 ku mwanya wa 17. Amakipe rwose ari mu murongo mubi cyane, Aston Villa, West Ham na Wolves zose ifite amanota 3 na Wolves ifite ubusa, nta mukino n'umwe iratsinda. Akaba ari amakipe yakomeje gusuzugurika cyane nk'uko mubibona mu gihugu cya Espagne. Nk'uko mubibona kuri time table ikipe ya mbere ni Real Madrid n'amanota 18, Barcelona 16, Villarreal 13, Espanyol 12, Elche 10, Athletic Club 10, Getafe nayo ifite 10, Atletico Madrid nayo ifite 9, Real Betis ifite 9 nayo, Deportivo Alaves ifite 8, Valencia ifite 8, Sevilla ifite 7, Osasuna ifite 7, Real Vallecano ifite 5, Celta Vigo nayo ifite 5, Real Sociedad nayo ifite 5, Revan ifite 4, Real Oviedo ifite 3, Girona nayo ifite 3, iyanyuma ni Marca ifite amanota 2. Aya ni amakipe uko agiye akurikirana mu mashampiyona yo ku mugabane w'Uburayi, aho mu gihugu cya Espagne ariko bimeze. Tukaja kuba bya time table yo mu gihugu cyo mu Budage, aho Bayern Munich ifite amanota 15, Borussia Dortmund ku mwanya wa 2 n'amanota 10, RB Leipzig ikaba ifite amanota 9, FC Cologne amanota 7, St Pauli nayo ikagira 7, Inter Frankfurt 6, Freiburg ikagira amanota 6 nanone, FC Stuttgart ikaba ifite amanota 6 nayo, Hoffenheim nayo ikagira amanota 6, Union Berlin ikagira 6 nayo, Bayern Leverkusen nayo ikagira 5, Wolfsburg nayo ikagira amanota 5, Mayence 5 ikagira amanota 4, Werder Bremen ikagira nayo amanota 4, Hamburg nayo ikagira amanota 4 nayo, Augsburg nayo ikagira amanota 3, Borussia Mönchengladbach nayo ikagira amanota 2, FC Hoffenheim kagira ubusa, akaba ariyo iri ku mwanya wa nyuma. Amakipe rwose yo ku mugabane w'Uburayi akaba akomeje gushimisha abafana bayo rwose. Nk'uko mubibona hano mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho naho tubazi ko babyira urutonde uburyo amakipe ahagaze ku mugabane w'Uburayi. Rwose ibintu bikaba bikomeje kuba byiza cyane, aho mu gihugu cy'Ubutaliyani naho ibintu biraba ari ibicika nk'uko twabibabwiye muri shampiyona yaho. Akaba ari rwose amakipe akomeje kwitwara neza naho mu gihugu cy'Ubutaliyani nk'uko twabibabwiye. time table yaho naho Napoli ni ya mbere n'amanota 12, Juventus ya kabiri n'amanota 10, AC Milan ifite 9, AC Roma nayo ifite 9, Atalanta nayo ikagira 8, Cremonese nayo ikagira 8, Cagliari akagira 7, Como 19 ikagira 7, Udinese nayo ikagira 7, Inter Milan nayo ikagira 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo ikagira 3 nayo, Hellas Verona 3 nayo, Genoa ikagira 2 nayo, Fiorentina 2 nayo, akaza Parma nayo ifite 2, Pisa nayo ikagira 1, iya nyuma akaba ari Nice nayo ifite nayo 1,
aha rwose akaba ari amakipe akomeje kugenda yigaragaza ku mugabane w'Uburayi, akagenda yerekana yuko nayo ari ibihangange, nubwo amwe yagiye ava mu cyiciro cya mbere ndetse andi ava mu cyiciro cya kabiri. Tukaba no mu gihugu cy'Ubufaransa nayo ukuntu Tayimu Tebo mu gihugu cy'Ubufaransa nayo yitwaye, hagati y'amakipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho ikipe ya mbere ya Mariseye ifite amanota 12 nayo AS Monaco ikagira 12 nayo, Paris Saint-Germain nayo ikagira 12, Lyon nayo ikagira 12, Strasbourg nayo ikagira 12, Lille ikaza kugira 10, Rennes nayo ikagira 9, Lens nayo ikagira 9, Rennes ikagira 8, Toulouse ikagira 6, Auxerre nayo ikagira 6, Paris FC ikagira nayo 6, Nice 6 nayo, Angers nayo ikagira 5, Brest nayo 4, ikipe ya nyuma ni Metz ya 18 ifite inota 1. Mukore subscribe ku Rwanda TV 1, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV 1 ukomeze kwaguka. Turabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.